meni je drago da predstavim gospodina koji sjedi ovdje pokraj mene. Gospodin je Slovenac. Čekaj da znam. Džambo? Kako se zove ovaj Slovenac do mene? Janez Drop. Kako? Janez Drop? Kako se zoveš? Janez Drop. Janez Drop. Da. A čim se bavi? Proricatelj sudbine Hrvata. Dakle, Janez Rop, vi ste Slovenac. Da. Govorite hrvatski? Da. Malo, pomalo, da. Bavite se proricanjem sudbine Hrvatima. Da. I sad ste došli i bilo ko od Hrvata, mora biti Hrvat, jel tako? Da. Evo, dragi gledatelji, ako ima Hrvata koji nas gledaju, neka nazovu broj telefona, stavite telefon. Evo, 060-666-700. Kogod od Hrvata interesira sudbina, da li će se oženiti, ili da li, ako je ona, da li će se udati, da li će taj za kojih se udaje biti bogat čovjek, da li će imati sretan život, makar graničimo sa Slovenijom, neka nazove i pita gospodina Janeza, on će proricati sudbinu vrlo pošteno. Ja ne znam njegovu metodu, ja sam samo ovdje da asistiram, da ne bi bili, ne daj Bože, bezobrazni. I unaprijed se ispričavam, Janez je tek nedavno naučio hrvatski, tako da ne govori hrvatski baš jako dobro, ali ja mislim da će te ga razumjeti. Pa, dok čekamo gledatelja, gospodine Janeze, recite nam nešto o sebi. Kakav je život u Sloveniji, ko ste vi? Tako teško život tamo se kaže. Malo glasnije morate pričati. Malo je teško život tamo. Još glasnije, gospodine Janez. Malo je teško. Teško je, jel? Da. U Sloveniji je teško. Da. I zašto baš se bavite proricanjem sudbine Hrvatima? Pa tako. Tako se malo. Da vidi ako ima jednog sreću, ako nema, nek se vidi ono. Da, ako nema sreće, nek ide u Sloveniju. Da. Normalno. Da li imamo koga na telefonu? Halo? Halo. Da. Ne večer. Dobra večer. Mene zanima, hoću li dobiti na lotu i ako hoću, kad će dobiti? Pa, čekaj da vidimo. Neću dobiti. Jebi ga, idem ja. Da je ovo počelo. Samo zato jer Hrvatica neće dobiti. Ne. Ajde, Janez, kura. Halo?